سلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Kehidupan orang di alam dunia moal lepas tina hilaf tur dosa ku sholawat mugi Gusti ngahampura janten jalan mulyana diri manusia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawamil mulki Allahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawamil mulki Allahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawamil mulki Allahi. Panon poe caangna nyimbutan raga cahya bulan purnama ngaronjak rasa ku sholawat mugia ante sugema hirup bangga rizki lega tur pohana. Yo, hayu-hayu, dulur-dulur, urang maca sholawatan sasarengan. Kangge pibekalan urang di akhirat, kangge pibekalan urang di akhirat. Malah mandar urang kenging sapaan di kanjeng Nabi Muhammad. di kanjeng Nabi Muhammad. Eling Sing areling, mangke hayu eling, gawat eling, sing areling. Lumingkan di bumi ana dan bawa bayang baik di dunia urang mubara. Tunggarana manusia pinu carita ngajalarkeun lengkah merenahkeun cara ku sholawat mugia Gusti ngaraksa sae basa laku lampahkeun mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi
perkara, kebahagiaan hasil hina iman takwa. Ku